Znači, evo sada je došao trenutak da predstavim naše dragi goste ovde na bini. Prvi je Veselin Josimović. On je predsjednik Atletskog saveza Srbije. Reče svima, pozdravimo zajedno našu atletsku reprezentaciju koja se bori za bolje naše zemlje na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Predrag Filipović, Dragana Tomašević, Amela Terzić, Asmir Korošinac, Mihajlo Dudaš, Tatjana Jelača, prva istorijska medalja u skoku u dalje, Ivana Šparović, treće mesto na svjetskom prvenstvu i naravno čovjek koji je ušao u istoriju sa Zrontekom, Emir Bekrić. Pozdravimo Emira Bekrića! Stojanović nije trener. Emir, molim te, a možda da kažeš samo jedno pitanje da ti postavim. Kad si prolazio kroz cilj, jesi se gledao ovaj veliki ekran kao kakav ti je kriz? Ja sam po 2 dana trčao za Srbiju. Evropsko zlato sam uzao za sebe, ali svetsko zlato sam uzao za Srbiju. Srbija! Hoću samo da se zahvalim što ste navijali, što ste verovali u nas i nadam se da smo slobodovali da smo predstavili našu ženu radi u svetu. Sve najlepše uživajte da treba slobodno sve. Beograd je jako... Još jedan veliki aplauz za Emira Bekrića, živjeli!